دوی اودایا بچوک ده روزیرا جوهر خوندنا خویا قوناغا آمدهی تمام کر و دست بخوندنا اندزیاریا تکنولوژیه کر. پشتی 5 سالان جه شرط و مرجن اولهیه ین دجوار ایرو او آمدکاریان دکه گو پروژه خویا درچونه پیشکش بکه. روزیرا او یکانه خوندکارا کرده دناف زیده تری دصد خوندکارن بشا هشبریا چیکری دزانینگاه شامه ده. پروژه me ji bo rojnamevan û xwendekaran de dema ku xwe hevokeke dinivîsînin gelek şaştiyê imlaî heye nehawî heye ew ehyânen siyaqî jî heye fe projeya min hevokê wan serast dike wextê ku kesek bixwaze dengê xwe tomar bike projeya me dengê wan vediguherîne nivîsandin yanî STT. روزیرا چند برنامه چیکریه. دناوان ده برنامه یک نزیکی ورده لی بزمان کردی. و هر وها لگل برای خواه سیستم چافدیریا اولهیه ین لسر بنگاه هشبریا چیکری چیکرنه. Me برنامeyek çêkir nêzîka Microsoft Word e bes eva ham bi temamî bi Kurdî ye. Ji ber rûşa ewlehiyê ya navçeyê mû birayê xwe me projeyek me çêkir. Ev proje yani wek kamîreyekê ye elxama ji eçsamê din yê normal naz dike. Projeya me ya din kesên leşker ji yê sivîl cuda dike. باوی روزیرا گوزیدتری 25 سالان لحسکی کارمند حکومتیه دبیجه گوی دخوندنا تکنولوژی و اندزیاریا کمپیوتری ده پشتگیری دازاروکن خواه و دبینه گو پیشکتنا دحمو واران ده به تکنولوژی و گریداییه. راستی رغبامو بو وزاركيم هرن هندسة معلوماتية قسم معلوماتية ذكاء صناعي ولاو كيمجي أو جي أتمتة صناعية تحكم آلي خصني في مجالي دين جبر يعني دنيا وعالم قش بالي تكنولوجيا درن جرينج ملتين كرد بالي تكنولوجيا درن بالي معلوماتية درن جبونا خل بيش خن يعني آلي حمي وارادة كيف خدمتها من لد تكنولوجيا. روزیرا د چیکرنا مالپر و برنامه موبایل ده دخبته و لسر مالپرن بزمان انگلیزی گوتارن تکنولوژی جی دنویسه او تکز دکه گو گلک خوندکارن کرد جبو پیک آنینا پروژه پیشکتی و مزن هوجه پیشگریک بچوکن. ایوان حسیب دنگ امریکا حسکه